tuni Kuki News vezo se na bon chawin lem nei vin tunia hi igam sungova thil so hole thil dang dang ho igam sungova honglung ho hin saikit no hitin tuni hi agas nisim som thum lekhat achaina ahita in 31st August 2025 ahita in pillar Myanmar boulder langa pillar som gate lagup jong hi PLA mili anaman kit novi ti jong hi mu ahin ngi chung chang ho hin sayo hitin chule Nagaland journalist khat jong thala anaki ka mi ti ho jong hi mu ahin etek et ki bola ahi lowaile ipj a chu Nagaland journalist khat hi thala anaki etek ham ti ho hi head team na divin news akimu dan hole athil so dan ho hi neucha hilchetna ihin bol de wa in tuni I holim na de ho hi topic zat chom ho ihin la khomova heta chu ihin sai khom de wa hi ti chu amasapena iga sai the hin tin amasapena iga velohen Nagaland journalist khat thala anakikap na chungchang ga sei huitin hichiwa Nagaland journalist pa hi flower for a festival hi ahungin ti chu pa cha nunnop ma hi hunga hichi nunnop ma chu video ho hi anaka ma shooting anabole le pe ta hi a op le akenga hi thala anaka move ti ahin akap ho hi koi ahi ake boy ti a jong hi mo ahi in hichiwa jong hi ga velo chun mi screen ti ahi in aban le hichiwa Nagaland journalist pa hi tu le tu a naga hola cable dunga jong amin thangloi hornbill kiti cable hichi TV network nga kona hi journalist khat ahi ti jong hi mo ahi in ama hin hita chu Sanapati district langa hi hunga hichi flower festival hi ahin vetla ahi ti ahin hichi flower festival ahi lim kap le dinga hi hungna ahi hichi tabang thil so ho hi ahin to ahi ti hi mo ahi in hichi flower festival kiti hi cherry blossom ti ajong ki he festival thupi mama hichi pa cha ho ahung pa huna hi akoi mazo se hin aman jiwa hin silong muna jong hi anaki mangji ahi in tu chunga hi Sanapati district sunga anamanu hichi lai village kitina muna hi anamanu ahi in hichina ahi ama keu ahi point journalist tamta jong hungova hita chu reporter za chom ho jong hi hungu ahin la wangsit tain tu ni la lang pung le langa chu hichita bang thil so hi ana ahi in hichina chunga hi hornbill cable member ho hin na sata demna aboluvin Nagaland government ahi in Manipur government ahi in na sata demna aboluvin agang theilam pena hichi chung chang hi nin khol pi evin ti achu ama hon jong nge na aboluvin ahi le Manipur government a kona don butna kimu kha chu ahi le hichi wa hi Manipur police hon don butna anapi na wa chu hichi journalist pa hi airgun head de wa in airgun ho hui ki thuna aban le thal ki kam na hichi thal ta jong hilo wachaka na ho a kimang ho airgun ho mangcha hi anaka mo hi aji chu hichi pa hi akikap kha hi Sanapati hospital hi anahlut nova Sanapati hospital chu first aid building hi anahlut nova ita chu operation ho anabol wa thal ki kap na achang ho hi anala gu do wa hita chu tesa bol na wa hi hichi hi thalta ta ki kap ma hi po in airgun ho a ki kap ma hi ti a hi Manipur police ho hin ahin don bun novin chule hichiwa akap ho loi jong hi aki heta in
hita chu aga ki hopi in aga ki manin ahi le tu chana wang hi ipg pena akap ham ahi lo le ipilung han ne ya ipi doile tup ne ya hi chi journalist deep saikia kitipa hi anakap ham ti wang hi aki hepo in hi jong le akap pa jong aki mantan chule akap na thal jong hi thal ta hi po in ergana anakap hi ti a hi ama ho hin hi ta chu don put na ahin piwi ti ahi in hi chi Nagaland journalist pa hi a op le akianga hi ergana chu anakap dan ahi aban kin a hi ko tu ho thupon ga vekil lo hen ahung lung ding September nisim thum ni hi suppression day ti a in phon do dung zuiwa Meitei le Kuki gal hin neiwa Meitei hon ki ging lo hila May 3 2023 ni hoa nasata aku ki chate hole veng izan ham khat ahin hal ha wa in iloi ipai ngai ta ahi lo le inu ipa icha inau ngai ta ho in thapi inau hi chini ho hi suppression day tia iphon do to honuwa tunia hi chi kampo pi district Sadar Hills sunga jong hi nasata mandinga to gon akinei ti hi ko tu in phon do na ahin nei win a point a jong hi ahin pe win suppression day zana le nampi lungtup mol so ahi na dinga district pumpi total shutdown jingka lang pungu ma patna nilha lang pungu change hi total shutdown ke bolding ahi Sadar Hills Kampo P district zo se hi shutdown ke bolding ahi ti ahi ko tu in tu phon ahin nevi ti zong hi mo ahi ki nin chule appoint ni na ASEI ki no cha hi le suppression day observation hi anoya hong ki pe banga hi iman khom so ke diu ding u ahi ti a jong hi ahin sevin gamgi phai ahi in gamgi phai apana tapho sung hopi gamgi phai mod bung supermaina leikop chule kaithel man bi hi chaho jo se hin chule kampo pi hengbung tapho hi cheng se hin jingka nihla lang pungu ma patna pung gate sunga hi candle ava deu candle lighting a bol deu hi national highway dunga hi ti a jong hi het sa na a hin bol win chule ama hon sa point ni na pi kit na wa hi a hi le leima hong area southwest area cycle area bungpi area phailang mall area tuilang area zo sin jong agam kai mo po hon kitup ta le kilung khat ta aman chi dingu ahi ti hi thupi na ahin bolvin asa point thum na ahi le ko tu lam kai cheng le victim family ti su akitong kha akithat ho in ko ho ti na ahi in victim family ho le ho bung lam kai chule apang thei chan zo sen ko tu office mo na nidan gu zan lang nidan gu teng le hin observation program inei dingo ahi ti jong hi ASEI win chule hi chini ho le hin taw khom na jong ding ahi in taw na thupi chu ahi le separate administration agang theilama imu na dingo wa pathin hinga taw kop ding ti ahi in ani na ahi central government to ki ho UPF KNO ho dinga jong taw pi ding ti ahi in athum na ahi kuki zo nam kilung khat na a jing na dinga taw kop ding abana hi ali na ahi la asun azana gamnga le gamgi veng jing vv hole nam sepai ho dinga taupi ding head ding ti khat abol kit win head ding he ahi le candle hi gamle nam dinga ipan khom naw vet sa na eima chi in ihin ki cho
home in ki choi home chi dingu a hi ti hi a hi in candle hi amuna ki pe loading hi chelai muna candle va dinga hung ho zo sin eima a kona ki cho a eima candle hin ki choya hi ta cho va dinga hi ti na a hi in abana cho ani na a hi het ding ti a ani na a hi le hi chini ho iman home phat ule mizo se avom ti chu van voma ki van so ke ding ai ti jong hi a hin phon thawe ti chu information and publicity ko tu a kona mu a hi ti chu ga phon the hin tin hi chini ho tiang le hin ko tu in thupi na anei banga Sadar Hills Kampopi District sunga kanami te ho zo sin I zui so keva I bo zui so ke de win zong avela ahong kitim kinin hi chi ko tu reformation ahong ki bola patna information khat ve ahin pi na wa hi in mabana zong masanga ko tu ahat banga hung hat kidinga zong hi ko tu ding in zong tau ko moi te ti zong chu avela ya ama ho saina ajaw hi zong le ama ho adinga zong inam lam kai ho dinga hi tau nan gel do oi te ti zong chu iga hap tha kin wa hi aban kina hi ga velo hen meite ho lim na khat ga ngai hoi ti azi chu discussion abol now a hi in hichiwa hi meite hon tribe dang kuki ti lawa hi tribe dang ho jong hi AKOU jiwa leader dang ho jong hi AKOU wa ki ho lim na anei naw a hi in hi chi hi chomcha ga ngai hla lew han UKNA the yari busibu thado yaw dobraba aduga suspension of operation the yari miyam sibu thado yaw dobraba asinewa adu ri khoi na ke yaw de kem kam hane khoi haidu ina ko separate administration di man da thado kangbu sing yaw di haibi ofam sing se thado bi side de gi haibi tare pongdor ki ba adu khoi di kuki makha de leite haibna chingba ofam kya pongdor ki Kuki heavy the nomenclature and dual will be Kagima did Tado to Bugo, how keep not a brava. Tado keep getting not a brava. Tado sim gante not a brava. Tado work the shoe. And I Tado man, Tado well cookie never. But clear was ever. A queen Pajamiam, confusion Saragadi Yaro. Masi Tado Sikanano, Cookie Sikanano, Tado. Just more rector, I know Tado go with me, I know Kuki go with me, example, Meitei go with me, Meitei go with me, I heard about so Kabuini, long main example. Differences. Separate administration that Yaning the Bible support of the Kamusum Yawi. Not any support home to it. Kuki Merta, Tado Merta, separate mission pound, what can I give them? The have you over. I tell it the Yawi Miam Shikanano. Look around. Koturia is Canano. You Michael, I can voice hands on with them that or Sigi same platform to that. I hang the question the show, Masigi support we have Masana. Hi, the hater. Man decide to be a deal. Mascano, some political influence later, now Masiga, a same with the month of the Mokui group never. Majuda Queen Land, we are doing the Tadona support of the Kuki support of the or Kukina Tado support of the Habidon the Questa Deva. A queen of Udi, Moquina demand to Rivedo, separate emissions is the Tado should demand away. Aluga Kuki Ming Pai, Palmer demand away. Tadogi Ming Palmer demand away. Have she quite low of never. More demand Amatu Evelina, more Amatani Hana quite low with Avani. I can magic UKNA. The Yari Bushibu, Tado Yaw the Brava. Aduga suspension of operation, the Yari Miamsibu, Tado Yaw the Brava. Asinewa. Adu really queen of Yaw they can come hand a quick high doing. Just more in a mikrana, or I send a cookie in Pina, Manipur, the peace palm, have the equi Yadi, or Stum de Hadila, we are right. Oh, Tado in Pina. Adu equi peace palm, have the Palm winning vocal. Adu cookie, the separation demanda, we Yauri have but you quite low with on you. Yet so okay, they will get us an in. Hichi a ho cookie table, Ibo Yoham Katile. Ama ho zong hi nasata boy thodan wa hi langkhat langai ga velozen Sky TV a kona thudo na anei naw a hi in
hichilanga hi I het thei dewa chu kabui ho thi dinga hitain kabui langa leader khat hi hita chu invite a bol wa thu asei sa wa hin asei dan hi kuki cha te sung hedana hi holim a bol a hi in a hin la asei hiel jong tampi uma hi aman zo gang te chu tha do hilo ham kip gen chu tha do hilo ham ti ho hi asei in adi lo tampi jong asei do in a hin la kaga asei nom pen chu ai ho keu I boy povin tu a email ma ho jong hi I chan ham khatna lamza thangin asu boy ti pawang hi mu thein hi chlaya hi ki nei ti chu a hi in aban le hi chi keu chu hi lowen Manipur I boy now PUCL hon jong nasata a report a bol wa hita chu phone do na ananeu a hi in report hoi ta a bol a hin la hi chi chung changa hi Meitei kiloi khom za chom ho hin press conference so a bol UVIN hita chu dan di lo ta a hi thu a save ti ho jong hi mo a hin chule meira pai bi ki te holoi jong hi kiloi khom wa hi chi PUCL hon report a bol cho a print do oven hita cho meya a halvi ti ho jong hi mu hin ama hon a print over a hal do wa chu iza kai amang jing ding dana hi na tong oven a kilom lo ta ho hi aga bol jivin chule hi chiwa Delhi Meitei coordinating committee ki ti holoi in chong press conference khat ananei na wa thu asei na wa hi chi a leader nu ti de ham hi chinun thu ana seina jong hi anangai hlaleu chun nuizat le jingin ken abona hi kangai ji a hin a ji chu mi khat chu namel ma khat chu zoing en ti a hile namel man I ti panala am a hi lo le namel ma hon I to bang thu a seva namel ma hon I pi lungel anevam ti het ngai a hi za so alang ai ka vet ji a hi in hi chiwa no mainun a seina a ka seinom pen khat cho a hi le masanga jong kana sei jing ta in amana sei masanga pa na kana sei a hi ta in PUCL hon report a hin pi wa pa na chu hi chi to bang thil so hi ahung ding hi ki he a hi in hi je a chu ku ki cha te brain wash hi ki lo na di wa jong chu point izat ham khat kan pi in zo jong le hin sei hoitin a hi le hi chinun a sei pen chu Meitei hobo hi repis na ti win a hi lo le kuki cha te bo victim dana na ge lovin chu chan pula kona Meitei hung jam do ho hi kuki cha ten asu se no hi chi jong chu cha ni le thum nei khat asu se no hi ti ai asein masanga jong chu in het de wa hin hung ke boi til lai wa cha Meitei ho hin chu chan pura patna hung ka hi in kuki cha ten ei su siwin hitin e bol ve ti a hin hi che wa chu kol langa kona tilhan kol ho reporter khat hunga thu ado aiso nang na su se ham tele hi nge tia hoi lai I tia bol ham ti ho ado a hile seiding het lo to hi chi to bang cha hin aban le medical kaki bolin a hile medical certificate na jong rep a hi ti a chu ase a hi le na medical report chu ni vet sai na tele hi che ho chu ke hon mi ka vet sa ji po ve ti a hi an lep mo hi hi ta an ki lep na ho chu tu chunga hi chinu jong hin an sei ki da hi churchan pura kona Meitei hung jam do ho jong hi kuki cha ten asosiwin nasata ina eng bolovin hita chu athimelin ahung hin do ki na jong cha vet na hi le kuki cha tengen ana umi ti ho jong hi chi press conference a zo ase a hi le hi chi wa hi chi to bang rape case au ma hi le ipi bola tu nia Meitei ho thip chana le hel de we ata hi han lang ei ho kuki cha te ei su sit ta bango a hi lo le kuki cha te gen thei tho bang hi tho han lang le tu nia kuki cha te Manipur ai chen thei ta lo mai the wai a hin la tu ni a hi ei ho hin I ma cha ek son jong ila povin I ho inu zathumwal a ki hal ha in pastor hon jong I ma sai po in aban le
political leader jong nasata akizep ahin ahungdam do phat na hita chu Meitei ho chunga ekson la sanga ei ho sunga ki tu mo na ding zo thu sei loi ki dem ki na hitai hi chi to bang nam chun iti nam khat I do thei liu ai the ai le kanam mi te ho ilungelo I hiel li wa ilungelo I hiel wa tu ni a Meitei hon anam sungu wa koi macha ki su si jong lo ki that jong lo mel sita ki bol jong milham mai ho ki that jong lo ei ho ei bol ho chu ga velo chen ambulance sunga I hal li u aban le numei ho ain sungu wa pasal ho ko wa hita chu anapi do ho ahi lo la pasal a hon pi in numei ni akeu tola lam a zot sao pasal khat athawa alu atanova alu chu ata sa zo se a chen nel nelwa alu chu thopala ataw alu chang chu a khai le leo hi chi to banga chu ei hon ama ho ki bole tu ni a hi to banga centera report a bolwa ei a bol de hitam ti hi iga ngai to a hi le dunia ku ki chaten ipan la dan ho hi akisit le na lai ti jong hi ka seido no men hi hi china chunga hi PUCL ho report bol hi kele hon jong nasata support ahin bol nawle biren sing audio tape 93% verified ke bolta ahin la hi chi jong hi Supreme Court in aphat atep chon jing hi adei mo na thu ho ahin phong ve ti jong hi mo ahin masanga pana kana sei to a Meitei hon hi chi to bang report ahin bol liu ka het je a chu kuki cha te ipan theina diule ilungelu detta idin theina diwa chu kuki le Meitei ki ba lo dan ti a jong hi hi chi tu ni a hi isei ki no wa hi le a vei thum a vel thum thinna hiding a hi tai ga veleu chun kuki ten mei hlei milham ho ki that lo hi a khoga ki bulu a I thau khat cham lo hi a hi lo la Meitei gama ga ki leng lut na nu mei ki susi jong khat cham nai lo hi pasal ho jong eng tol ta I thawa alu ki khai le lo ata sa ki chen nel jong ki munai lo hi tu ni chan ge ki bol lo hi ku ki chaten a hin la Meitei ten kuki chate chunga hi che ho zo si a bol loi hi che ho zo si chu I hon approve jong in ei wai a hi le tunia ipi bola Meitei hon Ajou anala report api the wa hi le ei hon jong ipi bola hi che ho hi press conference a I bol the lo ham lam kai hon pan ila tha ngai ti jong hi ka sei do no men hi tunia kuki chaten Meitei I tha ho hi ama ho athi ho tunia ama hon lim atawa ahi lo lam kai ho lim wa ei hon remembrance hall isawa athi ho lim ita to bangwa ama hon jong ata wa hin ahin la hi chiwa thi ho hu ama ho a khu veleu chun gal ka ma hunga kuki cha te that dinga hunga ama ho thi hi chu ahi wanga kuki cha ten tunia remembrance hall dunga ahi lo le mun dunga athi ho kuki ta chanu ta chapa thi ho lim ita ho pau hu athu sim hoi ta ga ho leuchun Meitei hon a in nu wa adel lu nu wa in hal pe wa hi ta chu dei lo bola a bolu hi che hongen chu hi gal ki ka ma ki thi jong chu khatle ni ki nan ti hi jong le a tam zopi a hlang pi a ho Meitei hon dei lo bola I bol kuki nahi ti a hi ei bol a hi ni za chu tu ni chan ge a ilung gelu I hel thelo ba wang hi kidang a ki sa in min hi chi to banga pan a hin la a hi le hi chi thil hi hung so te ding a hi ti pa a kigin na khat jong hi inei ji lo pau hi lungdon ka sa in hi je a chu a hi the ai le thil khat hi chiwa hi thil ahung so tai ti a hi le ima khoding ima sangding jong hi gel sao jep ngai ji a hi ti jong hi ka sei do no me ne tunia ku ki cha ten idin namuna
a pet a ding bo ikigel thevin ima khoding tu nia na ka to chu ni la le I to bang thung so ding ham jing ni hole I to bang thil ahung pot dem ti hi kigel lo ai idin muna a pet ding bo kigel a hi ni za acho a pet ding bo gel ding a hi poi inam ma khoding hi ingai to wa tu chunga separate administration idel pau hi ilo sap nge vaile Kuki population izat ham khat hung kim ding Kuki nam izan ham khana hung la something hi ti zong hi ka sei do no min hi ngi za acho hi che ho hung thun masanga hi phat in na live in pan na sata lading in kanam lam kai hole kanam mi pi ho avelin kain tem kin in hi chule report khat ki mu dung zuya cho hi le police ho hin Myanmar to boulder langa hi Myanmar boulder pillar 86 langa hi PLA ho mi li anamando ve ti zong hi mo ai kin ni zong hi tua amat do mi li ho hi kakching police station a anapilu tai ti ho zong hi mo ai ni chewa hi amat ho mi li ho cho hi win zan hi masalanga video hong viral kolanga kona Meitei ho video hong viral ho chu in a mood wa hin ama hon jong hoi ta message a bol wa ama ho group bawa thang dinga so asei wa hin ama ho ki thupi to na a hin lai ho group chana hong viral kha in hichiwa asei chu ipiham tile tu le tu a hi PDF a hi in KNB a hi in aban le nga Burma langa ethnic armed group ho hi nasata apan ahin lawin Meitei ho na ho zo se ahin no do win chule junta ho kem ho jong izan ham khat ahin la tawin ke ho hi boulder nai chakhna kai tawin hi chiwa jong hi ka thailo na diu phat hi hung sot talo mai the hi ti a na sewa hi in hi ta chu tu le tu a jong hi sagain region hi nasata boy a hi chi a boy na a hi Meitei ho hin iti ki hin so ding ham iti Manipur gam sunga lut ding ham ti hi angai tu jing wa hin hi chi langkhat langa hung lut na dinga wang hi ha sa hin more langa hung lut ding hi ha sa hi in ni je a cho ama ho hin Ukhur district nei langa hi tangkhul ho NSCN ho mangcha hung po do na ding hi to gon anei jing wa hi ni je a chu sepai hon jong hoi ta ven wa hi le Tunia jong chu hichi Myanmar le Indian boulder pillar som gel le gup la a hi sepai hon hichi PLA mili ho hi anamat do the wa hi ti jong hi ka sei do no min kanami te ho igal sa na wa hi milung han na i bol lo diu ngathil i bol hi la hi le ngai dam ki thum di wa hi ti pa hi avelen kain sei do nom kin nei chule iso piu ta chapa jimi ngamin lun mate ama jong hi Jammu and Kashmir gam sunga to set ato na hi nasata mizo sen in apona win mun tina tu le tu ai hot topic to bang hi ne nam sungwa hi ama jong hi anda umta hi jong le jan ha jong chu in sei ta win along dam sa ki mutain hi che along dam sa hi Jammu and Kashmir gama kona Shillong zona a hin po win tu a hi Shillong ahung thung ta in jing ni kho ting le avoilim na kin ho jong ki mang ding a hi ti hi KWS happy valley mona ki mang ding a hi ti jong chu iga he thein dewa in se wa hi in alang khat a chu wangsit na chunga wangsit na khat jong le wangsit na chunga jong mi wang pha khat ei ti hi ka sei do no me ni nam pi zo sin akipona in chule Indian army ho zo se in jong apona win za ta le lo pi ta ama hi vuilem na kin ho jong ding ha do na kin ho jong ding hi ta chu akoi adinga jong hi su mil hoi hi lo hi ti chu ika sei theu hin tin chule hi chi chung changa hi Tengnopal block mate tribe union hon jong
ni ta chu condolence ma se so jong a in bol lovi ti chu iga he theine dewa in sei ken wa hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha i hung ho lim theinaw le thil lung za chom ho hil chet na in bol na ho hi chi chan chu hin tin he them so ke de uta sanin tu ni Kuki news be zo se na bon cha chung vin ka ki pa in na bon cha vin pathin in phat theina bo jing taw hen